ensam hodo a yensa asoso no ebrason ese ye ne Ghana fo nyina etimi eba ne ebeche ese agimensam wo prem to bre ekasebo ensam hodo a ye de endam no wo kwententa kase no eso a ye kuruchire ede ato ho no mo a wonso wo betimi akenkan bie eye DLFM sadan so ana yin social media handles ne nyina no kasebo no enam so wo ko yin tuning app no eso a eye DLFM 106.9 na ehon mo so ensam no eda ho no mo a wo betimi etiebie na yen Facebook no so ye beje o message ene o comment ni nyina e wo Facebook no ase a eye DLFM 106.9 na ehon so wetimi ede o message no ato ase amayen awiei ensam ahodo a ye de enam no de bedi mu akoti bi ene se ye bekọ wo my Ghana etefedo mantamu na sagnarigu abeto dwa se edintwotro no a ekoso no etuo ato amasabre ayensem pipa ye bekọ na yakwakodi mu enkomo abato ahoma ya bia de ato wasa Ghana de hye nyina ntwe omudin ewo mu no ukopie mu Ocran South a endi se manyoko ne ma ho e kire ma MPP amanyoko ne ma wo potem honom asesa adehye a wonum free potem na afin so memmen kentre nwura meto ma mfo no begum potem so mebro adehye no so emperifu anka emo akra ye ba be pie mu e won kra pompore mantamu a enu a wo subrantamu etoye no alajo wo pani bi sene alajo gata kese no ama no so ade na ekuro no sanka nipa ama sa brede anka wo monyo wato ya no e wonse do a emu nsam kase boyi so wo bete frakratini edema ND semanyoko no mampenda da John Dramani Mahama wawa bekasa chirema ekwan ahodo na danko akufu ado offer so ekeka kaso what is kase be say $200 million edi ati akama ahodo ma mensuo to man Ghana Empire no chirema said the nsuo tete Ghana de show krabo parliament na papa na danko akufu ado o ma mechirem odwen ho awonte ase ekura ye bekwa sante mantam nso a na wote kokko kro bia refra sante kotoko hene wotumfo se tutu abebio wode atodwa chirem se enfinhia mako aduonu enum enie ana wode ne ho ekodom Freemason na wonya nu ho da so odwan ne sa ku no eno so munsam kaseboi wo bete Dr. Pakwesi Ndiom papa bakasa chiremu a GN Bank adwuma ko na egu ye na danko akufu ado abaya tie konwa suyi ensa hyase na ma bank no egu ye beko sunyane East ene ne importer monso a wopani ba ko a wo pire to mesa mrahye bedwani e wo content kro kwan so wode atodwa chirem se sunyane East ene ne importer mo betime to mpon a agese 2024 abatwe mu no wo mo ato e de etia NPP ene NDC free se kwata person nie amanyoko mienu abo wo no mo abro a eno so emu nsam wo bet na ye mamon Belinda Kwadwo wa hyase wo se wo fa wo haircut no you are looking so sexy, romantic and methodistic. What's in my haircut and I'm my romantic pa. Why a gangster cat and angasa? Oh, Bible says I can fool me, wafano. Ain't my mom be what women complete. Ebiana we know one can or Sakine. Ah, now they may metro Bible say, Bema Crow who are banners or come for a while then. Oh, not one another. That's right. And he said there was a kind of you are looking romantic and one name. Again, they no put in a contest. Bible, they are so put in a contest. Ah, okay. Near watch there. One we are seeing now. Linda, we come to charge you an answer. Eh, my lady, baby, why women answer to one said, why women, table chance. I'm to 7 years more. Eye mamon Belinda I can come from you no e dia me just wo eye grand star cat ya mi te nkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy bi Swedro ebie DL News. Mema Ghana fo nyina kwaba na yensan emamo aha ebie wai yenhye kasebo no ase yefra no agimensam ensema hodo ayede ebra wo no wo ba yen Facebook no eso a eye DLFM 106.9 now the message na to ase ehono ana pictures and videos of inogan wo hwe enhwe we wani so a enye yie ye dia to Facebook no so na wo so watimi aba no aba behwe bi pa kasebo no emu nkyeremu anie yentu fankonko piem ewo sagnarigu abato mpesua so ewo my Ghana tefedo mantemu a edi ntwotro no a electoral commission wa hyase a wo twotro no kakrampo
na akɔ na wie ye no mena wo kasa yi etuo etimi ato ewo sagnarigu ama mena wo kasa yi enkwada nketo a wo manya mfinhia edunwotwe a wo mokwakwotro edie no popo biribiri ana sabiri aka won mo a oboni beka na se fie empanic pa ana se sei etimi aba na wo bra etuo no eto ye no obia entimi nkyere se ye NDC ana se MPP ana etutuo no na so mena wo kasa yi aposifo etimi ategu montre so a wonom eye cheno se na be ye nipa bofo a enam wo mo emetri so ema etuo no to ye no ye betimi ache wonom na etuo no eto ye na madebo ni kyerem se anopa no nsia ana etuo no eto ye na wo mo ekyerem a na NDC amanyuko no ana ebokọ adu se wo bra na edintwotwo no ekoso no wo mo ehu se NPP parliamentary candidate a wono wagina mu ede ema sagnarigu ho no wono wakofa nkrofo bi a wono mo entoaba ewo sagnarigu ana egu basemu a wodo mo eba betro din eno ana NDC fo ne kyerem se dabi wontimi ntrase mase bie buruduadu mfrane mesi kotia na wonje bode betem a wom so ka se dabi wom mpene so da eno nanam so a etuo no etimi ato mena wakasai aposifo etimi abogwuram ama asumdwe kakra etimi aba a edintrotro no ekoso na ensem wanyina mu no electoral commission so kyerem se de wom so betimi aye ede abo abambofo ama enhwemu etimi akoso ne nipa bofo oto sa atuo no ye etimi ache wo mo no wo so ebetimi ahwe ama bibia nso etimi akonkane na no anansam twerefo ene etifido mantam pani a wo boaboa edoma no de ma NDC amanyuko no Abdallah Baba edi nkomo no wo tretre nensa ekiremu a eye NPP fo ana ekofa enkwada bi efiri emiami ahodo a wo monto aba ewo sagnarigu ba yese wo metre wondin ana etuo no so eye NPP fo ana toye moma yentie no den regional organizer ede ema NDC Abdallah Baba ni nchirikiremu kakra. The whole thing started yesterday. When they started bringing people those people who have not heard from this constituency. We want peace. We want the registration to continue because it's going to lead to our benefit. So we are in for peace. We don't want anything to disrupt the process. So I'm talking to my people, calming them down. But that does not mean that we are not prepared. Whenever they bring it, we are ready to meet them squarely. Since day one, anytime there is a misunderstanding, one or two people before they will hit at somebody, and when they hit you, before you can react, then people will begin to intercept and let's calm tensions and all those things. So this morning, just by that argument, before one person realized, in fact he was pushed down, another person hit in the chest. So it turns to an open fight. It's never. The driver was only asked to send the children back to school because though this is a weekend, but no permission has been even sorted from the school authority. Nothing of that sort has happened. So they are even trying to implicate the head teacher of the school because no attention was sought from the school administration, and whoever is behind this should be called to order because there are students that are supposed to be in school illegally. People went and sneaked them outside without the permission of the schools. School of Hygiene, they did that yesterday in Kalisco, and this one they repeated the same thing. Enti ebusuan wo ba ye Facebook no so a send about 20 course no de mo hunu no police station a eno ewo ba bia na wo mo to aba se de dom ni sigu ho no mo ye Facebook no so na wo se de wo mo se abubu plastic chairs no a enya sam koto akura eni a yete ye no Northern Regional Organizer edema NDC Abdallah Baba ana ode sansem we atu edwa na eno achi no ana NPP Electoral Area Coordinator ewo Shishegu Abdul Samed wono so ekirem se de NDC ni ne kan enya no kura da na ensam no mu no kura won kan kire yen wono so ni kire mu enie. I saw the other guy coming from the trees, come running. When he just reached, he started punching the driver. So they knocked him inside and they started shooting. So we have to run for our life. The children ran to the police station. Even the police commander here, they pulled him down. Those guys, they pulled him down. But really, I don't know their mission, and they left. Enti anyway so NPP Electoral Area Coordinator a wono wo Shishegu Abdul Samed ana kasa ye na ne nyina enkanfua no ana NPP chairman a wono wo Sagnarigu constituency Alhaji Musa Fuseni Dangoma wono so ade atudwa na wochirem se enya no kura da na emom no NDC parliamentary candidate a wono enso Sagnarigu Ataisa wono mom ana hye mabru kutu pase munkonkwo bronkofo na muntutu atu eno nti eno enya no kura da se NPP fo
ana de san tokwa no eba ye moma yentie eno so emu nsam akwara ne kana de la ba sha atesa sa ogara sala mara fanyarba ne zo bi kana ke ka NPP no mate no ne ban kumba so ka bi la mara fuma nyo la mara fuma pirge nyo kan karati so ma ne pana jembe pa mara fanyarma enti abusuamutie ene no ekoso no a Kwadwo emra mekoya linguistics ewo University of Bantama no language na ma me pass ye no samom enti we me trase a easy kura menim se we de mamumbe na nka bia nka wono na de wo hu China ne a wode abo ageda we see da se kroma se ye hu bia enti wono akwa ba ko yokotu gala me se we se important we so we de kofi ba ko you see enti Kwadwo kasa yem say me kas network ni nyentia ka be chire ma tie kakra o de tie kakra akwara ne kana de la ba sha atesa sa ogara sala mara fanyarba ne zo bi kana ke ka NPP no mate no ne ban kumba so ka bi la mara fuma nyo la mara fuma pirge nyo kan karati so ma ne pana jembe pa mara fanyarma enti Kwadwo ahu de papa na chire nyina no ene se enye NPP fo na atutuo no na emom no what ma say NPP fo amanyoko ne ma na kwaye se nyamansem that's right sa no person chire nti se wonti ase a je se mo betue ska na yeye mo preps Kwadwo yanto akase bo no so ane yeda so a ewo abato ahoma yisi ebiato ase Ghana fo ade hia afine wanya mfinjade do nwotwe mu nyina nkotwere mu de se beye betimi aboa wo nom na emfimpime na do ne abato ya bato no omunya kwanya etimi akwayi enipa o mo pene so obedi o mo so mampanin ne egba de awura mu ewo ye Enquires South honom ena nche bia na MPP amanyukuru ba bonten ya beka se ensema wodo bi kwaso ha o mo pa mpotem ofiri se mahye badwani a ono no ewo Enquires South eye Emmanuel Kwadwo Ajekum etete o mankasa eye parliamentary candidate a ogina mu edema NDC anasa MPP amanyukuru no eye highlight opon kyerematen wona motete ne pa kyeremu abato agim twere akwaso no munya omadwo mbeboa ma di ntwa hodo na ekwaso no adwobrawo etunya mpotem honom na no na NDC amanyukuru no maba moden abaya semtrefo nhia mu kyeremu a sense ma hodo MPP amanyukuru no bato abontere no ne kura ba kumpo nyade ewo mu bi na wona mu kyeremu a wona mankasa mra hye badwani a otia bandwa so yi Emmanuel Kwadwo Ajekum opasomdua pa afiso odo ne man na afiso eye Enquires eye South eye constituent anasa bato mpesu aso no odo mo pa se asomdua eyade papa yi eso na ne ye pa ne senti papa ntume emfa kasa basabasa na se kata so se ne mu asu bia emma mpotem honom emma dumtwe ekoso no nkofa basabasa emfa ma ne senti ensema hodo a MPP amanyoko no mane ka no Ghana fo nyina mbonto go firi se ne kura ba ko mpo enyade ebi wo mu emra no mo kasa no emu kyeremu ni. The NDC in Enquires South are peace-loving people who are committed to maintaining the tranquility and unity of our beloved constituency. It is right that this positive attribute of the NDC in Enquires South is what has helped us to uplift the image of Enquires, as about 80% of all the infrastructure development were embarked on by the NDC under the leadership of Honorable Emmanuel Kwadwo Ajekum, the Member of Parliament. Enuachi and constituency communications officer Edima NDC amanyoko no ewo Enquires South ajenim boaten okase kyerema MPP amanyoko no parliamentary candidate Harriet Opokyerematen mami o kyerema jese one de basabasaye ahye mami mapa na no bi na ka ho ema basabasaye do a ekoso Enquires South no ekoso the sent wonfa sombo no emfa mo NDC for ne mom no omfa mo mankasa parliamentary candidate no. It is unfortunately sad and regrettable that these gains are being waned due to the violent nature of Madam Harriet Opokyerematen, the parliamentary candidate for the MPP in the Enquires South. Enuachi jenim boaten esa kyeremu se MP amanyoko ni ma omo wa Enquires South impressio aso ho no no omo moden ekofa adihie bia wo nom no emfiri potem ho afi ma kwase se matwo men memma hodo a mo ho oden pa kantene hunam so mabro NDC amanyoko ni ma wo potem ho no ka ho bi ena basabasa any confusions ahodo ekoso no eno so ekoso potem ho no. Ladies and gentlemen of the media, it will be recalled that on the 29th of March this year, which was Good Friday, Madam Harriet Trematin, upon as usual, went to Nsunisa with her tax. Notable among them is a guy called Pascal. He is moving around brandishing powerful pump action gun, threatening the people always. He is the main cause of confusion and chaos, and these are orchestrated and under the leadership and directorship of Harriet Trematin upon the parliamentary candidate of the MPP. Enuachi jenim boaten esa kyeremu a
MPP amanyoko na won Kransa South Mashebe Ghana say constituency one mo no epa kwani asem nyina so mbenya attention na Ghana fo nyina adwuna firi basabasa ya MPP amanyoko no ma eye npotem on senti no Ghana fo nyina nsema hodo a MPP amanyoko no ma beka npotem ho de ye mo nyina ntungo firi say won pese Ghana fo nyina ehunu se NDC amanyoko no ene di bone. The allegations made by the MPP in their recent press release that was addressed by their secretary are entirely fabricated lies. They are uninspiring lies. This desperate attempt to divert attention from their own misconduct. Eni a wuti ye ukopiemo awoye Enquires South ono ene ya communication officer Edema NDC amanyoko no ajenim boaten ene na wote ye no. Yento awia pem to breka sebo no eso. Ye different crap mpode mantam mo bofotene ba ko atifia po ya toye ene anafo wo bia dudure dem wana wodi ya DLFM 106.9 ana wiai ensam no yede enam no ene eye me kotonima bosme no ne da toso adio no enso kakra bi na bosme yabu no kom sei ejen ye urade kadan kada kaza ya shuruwa urade a wo ba ye Facebook no eso ajai ene messages no wa ha na Mamon Belinda afena mebe kaniye wasi good afternoon I am watching you live pa ewa Adenta housing down wasi keep up the good work wafa you are looking good ahanu we miano and wasi Derek Ayete wasi good afternoon de Mamon Bedia bandi achiri ye beka no Pentecost for us or them wonya botra kransa ana Derek say wamaya yada say Derek ana wodo isu different time and was say JDM your time passed you yada say ana Excel Mensa Shadrach and was say keep up the good work Ocran Kwadwo Sammy pa no when life the free appear minka school mo ewa Asante Mampong campus yada say school ba kwa ne dinwa okrom ha pa no amusted boy appear minka ana Kofi Parliament was so the free aguna bobikuma apa and was say Ghana has lost everything including people we thought boy brofu die so patchere se new me ento akase bono so ane enko yanim a ye to akase bono so akoyanim ye ma mapiem ewo alajo Kwadwo alajo unima se kire alajo okumi ankasa onse mpesu aso nanso we no bensha da antidi na se sa wo no kuroma na wo tie wo de wonya waje se ukọ huhu mu akoye he sa wo de enimu on se da ona sasi so ne efom ho nyina no that's right wakọ ho abanti no nim bebia ne nsem ewo ho on se Kwadwo yi ye okọ alajo no enipa a wo kyekyere he na wo ye muslim onye nkran ni okay na on se nkremofo frɛ Nyankopon ala na BBC Emma wo sasa Nyankopon bu afu wo mo a ete empotem ho no enti emna Nyankopon eboto ne ye we bekasa ala ne bo adwo no saa da no Nyankopon bufuo no ko fo no aseda bi empire me boy Nyankopon bo adwo dem de ha beto de ala adwo na just ala wa adwo. Wow. Won't as your own. Hey, senior. What I would Mate. Enti ala do tirese ala boajo. To the trading upon Yankopon. Ne boajo na kuma 20 years. That's right. Obompaya maybe anka bibia nka onu hu senka ebesie. Ye Yankopon bufuo no. Okay. E call from. Enti edan wo hu se oh they are waiting calamity no akọ from ase Yankopon de embone aten ala boajo no. Na je se de e course wo akane ukọ Bible no mu a se de Moses intercede ye ma ye friend say Israel for no ebi na course wala adwumpotem ho no. That's right. Enti de anka ebesi ama ebi atorenche bi ato omanfo e wo ho no. Okay. Ana wo bom pa yesi anu ama Nyankopon boto ne ye ma ensie ana wo se ala obu adwo iti ne fro no ala adwo de twede ampo Nyankopon ase. But the fact say we quote to quotation eno nkyeresa wo hwe ase no wa sorry o sa na ho no da bi da bunya sorry say da bi ameka kire o Mikai chapter 7 verse 8 do o se metamfo e ma wani nje me ho se me hwe ase a me sorry wunya sorry kidi ampo Nyankopon me bo afo. It's official. DLFM 106.9. Empenisi de oda for munsura hwe ase bi. Yento akase ebo no so na yenko alajo.
ebusuya eno a wo subranta mo eto ye e wankra pumpuri mantam ha no enipa no bi dane se bi nkra dokono e wo alajo na ye di video no ye adwo nko video ne na daso no ye mepamcho mo amunim alajo gata kese no ana mo hu ne sa no na ade no a etani tuntum no mepaacho wanya polythene bag e eye nipa a ensuo no ade na ekọ ana mo hu ne sa no na Ghana for de sese ye nyina ye photojournalist enipa ewo na ye video wo ba ye Facebook no so awe no ye friend say pictures and videos of Inogan tirasa wo hwe wi wani so a enyi ala dogata kese no da ho no ana enu a enso na to ye no abrantie bi ni die nya meto dwa wo mo kirem se nanka wo jampe atra eye gata bi e won potem ho ana epetri ni to mum ana ehohoro no a ene gata kese enum na momna me hade ye ewurade Kwadwo oko enkofo agya nan na se bi won nom ne sa no oko nim se haya me mpeso aso Jesus na ala dogata we ne so pa we ye hwa na betienti no mindim sa gata we hu asem na oko hwa gata na ye so pa na mpotem ho no mo no tutua efia hodo a mo ye no ho no mo no esa ne say gata no so nti na mo de awura tokuru no mo hwie de agu enti enkofo nsuo nyina na mo no nya ne maketwa wo ene abrante na nom bi ena gata we ni so afia kire pa na ebebe pie mu ala adwo ho no mo no na dem akopie secret odona nim enti eso na ne ma egu mu no oko Ati we ne de mesra na ba bi owo bia no momode so bepe kosua no onya one creator woni mane ni mbom oni ni makoma akosa abosom makokro mfani na da papa ansrada se bosom makoda se kosua am se one creator ni hyem 30 enti bosum yodi ba ko a okonya sem kuma o ne ma wo gata we mu no ya o na awre ho pa na ya o me na nsu eto no okoma mi pie kogina bo ne bebe ne nsu na duna na lucky ni se na nsu na twetwe we akofom no no enpuni we na akofom ana di abrante na ekosa no okona akofom we na anka wosoro wona mode anka yehu no kra Jesus hwe bia gata na no pem we no kana ya de a na wosoro pa anka we yehu no anka yehu no kra isi Kwadwo ala adwogata we sebi ye nua no mo mai dware a ensuo yi ekom mama yi dware a ensuo yi ekom sebi abrewa bi ebehwie ne kura ba mu nsuo agu a gata yi amu a enkofo fufu ase emu ase enkuruma ase ne nyina nso ekom Kwadwo Sammy yi wo dware a gata yi amu ne nsuo yi nam ye ne abrantie wanom ne oma media ne de media na ekom ne de na ni da ho ntino enche da hansa Jesus Christ me pa cho ba ye Facebook no so a ye pese wankasa we no eye de ekoso ne pese wo hwe bie complete enya bosire mu kase de kase bo ne yabo yetrim ne ye na we de yesi ankasa ho video edda Facebook no so a wo ba wanzu du wani kotu ya wisi be huye eno ngomo ne yedi ana wo se emrante no anka wo mu koyi no no we ni ba miensa wo so ma ye miensa anka yes nka wo mo so nka me ne wo mu kade ana wo mu ejina soro no ye lucky to ahoma ema wo nom ema wo mu di free mu Jesus Christ abrante na nom ne ema we fe ne se team pampa okwen bebo ni pa ebo moden de wo mo kwansi ho yi krache no aba so pa sa wo hu ye mu ensem kakra ma wo ye mu ensem ma wo no okay hey mama nsam awurade okon se ensu ayira ti se no so benya kukudu ati asem se okotwetwaje obi no enye yi wo do nkwasi anamu ma nipa nansa nti o ma munya kukuduro etumi koyi sa openi ya ensu ayiri fa ne san nyame anim ne kune ebeda o mase ba sadie ensu no asitie no a ayiri na ekono a sebio eniama tantan na musa no ukita Yesu akoma kura ho a wunzim we Yesu kura nko wunzim enti mrante na eyi no na ya de pa na mo trade ya twitcher de ma wonom Jesus twitcher ma wo mo pa widuma mo aye no hwe wotim se Kwadwo abrante ne bra yo o bra pa mo so da mu cheye sa edini free wo mfikyire ho me wona de wo se muwa enti ya twene sa de ne kwa akire wa me ya sure se ahimfie side achi ba bi kura o gata na e kwa akire pa gata na dala jo ho ne de okon so se gata no so etre ne nan no enurase ne nan na enurase dabi enti edini no mu a na edina pie edini no mu a na edina pie wahu na sa gata na okon so da ho sa na me de bia me yemu hyehye me eso da ho sa na mafra ne di mu agro sensuo ne twe a alajo mafra ne simu di mu agro gata na hu ni sa no mafra ne simu di mu agro bibia ensuo ne ni gata nim wo mu oyi no na ya ade o ma ya ade
because eye owu afidie pa na omunya kokoduro tisi mu no nipa dodo se na betimi ate asim na hwe nipa na nipa kro twe camera si so na wotwa no ogina ba bi kura o na wo men ho efrize osreso no so patre to nso no ahwe na kofo how de abanti no na ogina ba bi na we zoom ni camera itententi na ne wotwa aha na wo nkwa ho ban said yes tie no it is so dangerous say wo ka kire nadmofo akura so mmra meyi no a wo megina ho abahurema saa me nsuo de abranti yakọ na odi na hwan na nsi ade ewe mu ko wusi mu ede okọ yes nti wunyo bia wo sa kukudo ni se wo de wo nkwa besi anamu amani pa na wodam ne de a okọ wontimi ntusa na mo ana wo mo a enim eniema hodo enam gata we mu no eniema tantan e won kran ha nyina no ne nyina nam mu enti ebe ne kan kura se obesi mu na mpo kakra mpo ada akọ na num and of course we have brand here nso ndene kono a enye se wo dware mu wo onum nsuo no ankasa oh hwe obi kura nso na ehye bola wo gata na no ho no enti ayi saa bola ya ye hye Kwadwo ti wuro kakra bewom oh so hu bibia bi wom bi okon oh yes bibia ka bibia na ne san o say bibia na no ya tantan de ahodo wa asase we su bia no ebi wo ehonom sa gata na bi wom ensufia hodo a ye kan wa fiafie mu ala adwompotom titire mom tete gata na ho ne de o mu dwade na de hye ne de gum ewurade Kwadwo we kwa dem sa kokoko sua nso no ko nya pete ko sua enne so son ko di bi kan dabo de ne so son ana ostrich de no ne de so why battery nti no ko nya oso ko sua kura bi se wutie de kase bo madi so be pebi na wadie efi se nyankopon mo so afepa na to we de wan ye na wadi no ma kwaje ma ne time because we no afepa na wadie no Kwadwo bo mi entie de na ekoso wo gata na no ho no mi entie mu nsem kakra okay no be thief like you for the water hey Charlie you dey take am go man obeka o we ni say the water dey take am go see obeka o we ni say daddy no oh obeka o daddy hey Charlie oh no I no go for man no get out buy you food oh man you no go fit oh wallahi Hi Charlie, this what no be easy. If you had in next step, we don't pull out. You say next, you go down. Time waste. Let me go TikTok to see her. Me do me phone back. Me go confess. Then I buy an auto. Oh, ready. Kwadwo oti asema ababa on kan no o se ebe ko TikTok sisi o se omo mu twa ne enche bia na kopie mu TikTok no no ko de ne phone ba ya kwa ko bi se nipa na to nso no mu se de na ye ya enam so ma ne to nso no mu no de na ye de ne si ya enam so ma ne to nso no tinka ho dan ko ne de okoro de no na mo ma ka ne de ba ko to TikTok na Ghana fo nyanya bia hwe o ti ba ye se nya nipa na oda nso no ne hia wo no na mom some better ne ne hia wo no that's right nti ge ne nsam na o ka mu ze wa kanya nsasempa and of course, na copy TikTok we. I copy nso. We no Kwadwo yi. Oko. Wonim ahaban bi efa na abakambo. Uko makura se e wo hopa abomfa nyina se. Oposa kakra bi a eye bebre. Nka wo mo mposa kakra mfa nsa no. Na nka wo mo because ensuo we akwa ne yam no ho. Se wo mo anya desilting e wo ne nsuno mu a ebetu oki. Utilities ahodo akọ no mu ni nyina no. Yes, nka yentwimpi abonten. Yase mo. Rather kufitera no obaivu ana. Nwanwa akura. We hear the Celton stomach the Celton. And so one ready abo wasa wo yam ageta ene e fa ni stomach no. Jeta. E ba ne se. Kwadwo obatiri kofi ne yam jeta e fa ni stomach. Okon yamfa afutuo ma wo mam tete mpotem ho no mo no. Won se nsuo na ya sha ase no. Tu ni mi se wote ala adwene ne mpotem na ben gata ne dia. Nsuo ne tope me wani na ho. Won se ba bia gata ne da na ngasa okon ba bi ho no mo be bia kwan ne da ye fa so no. Ho no mu nyina aye nteche nkwanti nipa ne ye na adwene se ne obedoje nteche ne wafa gata na no tea no. Ho no mu na na kofa sa ha we ne de ba no. Kwadwo Sammy so na wo kan track ase ye fa o. Se me mpotem ho anti. Enti plural form of attention there nteche radia Kwadwo akwana saba Robert Gameli was it wofa
This allied gutter issue is dichotomizing our brains. Allied gutter issue is dichotomizing our brains. The beggar is back to Ghana. Bon Jene. And they were free to go back. Sound of us. Yeah, Debbie. A branch house when I copy any crew, I won't sing cry beam. Yeah, the one more good we were here excavator at Tenium. Yes, your mamma. I asked our who to me, didn't me. To us, Nadan, yet to our Cassia Bonasani about Eddie Ramo. Frakatuni at the National Democratic Congress, and this Amanukono, John Dramani Mahama, Wakasa Rema, not Danko Akufa, the Ghana man penny, Upia Ghana Benjaso, a crowd of papa, a fast to Tonema, my Ghana, Tituni Suan and said Toto, Efa Ghana this year, or Chirema and Modern Bo, and so any you cry, or Gazan or James, not Danko Akufa, the Ghana man penny, and Modern Bon is a bema, or come pass what just as my seconds binu a jemu. Just a Modern Mon Sonny, ye bako cry. Mampenda da John Dramani Mahama edba to the Facebook page and Okazan or Chimso. Usha mampenda da John or Mampeni or Tigana Benjasway. Nana Danko Kufado, any kind of our faso. And let's share what our faso or Chimso or the ASC $200 million. Chababu money way, I want home. Eddie Ayi Odonna, Aya Metra Revenum, Etimunina, come I'm more the Hokama Nansono, and so to be an answay, a Faso, a Trigana this year, Edwamo Concedo, Okasan, what you say. Only the old is a modern man, not Danko Kufadian people when you quit your Benjasway. One more efforts to count what I want to prement to my Ghana Munirano, and so if we say, and so a cabezo from Bia say, Co, nay, you the Fagana, they shall nothing so. A Japadia would one and sway, a Triade Quatas or Chema, not Danko Kufado, and no man who do a to so any you cry. Okazana watch them say no what Benjos Ghana man penny no. A member who do be an anchor and so po a year 8 me for on and ne. In so a cabezo from Kobiana, a year for addition, watch them. When you're there, dancers a Ghana man penny, not Danko Kufado, Ghana Benjos or man penny no. The morning months when is Yahu do away no, and Yadia a quanimukra. Okazana watch them not Danko Kufado, more this and better way you party through. Ghana addition, who say Ghana addition a woman mono, and only a Maya Japadia. Every the Japadia do a Ghana one, I'm one home to bet my bomb, and bet my boy, my Ghana. Yet to me, Aquayanim. Okazan or Sachemuso, on one Casade, Ghana for more days of betume at Abanadia if we say. A body boy, my Ghana, in so do an anchor you fire and Casote, now Quashames and not Danko Kufado, and Dr. Mahmoud Baumio in a bid chain. A bet me concording, I saw honey in a tour to make an answer, say, dear Argentina. It's a say, Nadia, no matter to me, Magana, 2024 about 1 day. Yet to Abanan Farman to me one name, and to me, from Magana, says, Sabay bit me a bois. No, how do I name no? So, how in Ghana for 8 me and from way, and as one who do show and Pendada, John Dramani Mahama, Nakatia Bar, dear Cassabwe, de Ghana this year. Yantua Yapam to break us a bono eso and somewhere a day and namono. Ebi mo the son of Manamoa, dupa, SH, my wound to me, Niche, Anna, and also the hay. Na Georgina Ado and say, oh God, have mercy on all generations. Here I say, Anna justice with the free Kaswa, and see DLFM news, a loud and clear pa, ewa Kaswa utamens, and on so dear bay, bro windows home. Na a war Francis, and say, oh, when you mean Shram Rantiano pa, say one more at me, Aja Brantiano free, or how it is emo. Anna a year Georgina Ado beam. Was say, may the Almighty God bless them for saving his life. Amen. Yeah, that's say. Anna Richard Ahwe was say Okogyeabour ono wafa say Nhyiraba Kwadwo Sammy. Me tie kase bono pa na Kwadwo Sammy atia we say team. Ama chere say ewiase nyina we say Kwadwo Sammy atia hwe. Na wo so maya ha wo chia Ghana fo nyina titiri ne mo a mutie DLFM wo so wo kasa kase bono mu de esa no manam. And was what ye pie the free bitchly boza yada say odo the free tema and was say Caseboni loud and clear ewo indomie joint a Shaiman Lebanon yada say papa mo na yento Casebon so okay my mom be had you soon kakra was say oh have mercy Lord have mercy debia you can have mercy. And so you can have mageda. You can oh God, half mageda. You can have married that married soon. Yesu.
And then I watch my dream super. Some of them Bible no more reading here. Mercy near have. And be crying one and always God have mercy. Mercy so Bible mercy him. Mary and Margaret. Mwa. Yentinka oh God have Margaret and oh God have Mary. Go we yesu mumune ya ines nchen. Ana ye me. Wow. Cause you can say one official. Oh, your official. Why not? It's official. DLFM 106.9. Yentu akase bano so nkwa asante mantemwen. Ye kwa asante mewura. Watikre wuri na brewuri eye ne nanso entia so okrobia wuri asante kotoko hene. Wotumfo wo se tutu abebie ana akasa yi. Wotirem se emfinhia makomako aduonu enum 25 years nie ana eye free mason wode ne ho ekodom ye. Na wakase wono no ho se okojoin ne eye Grand Lodge of Ghana eye free mason wa na wodi ntro. Wode atuga akiremu a wo se efitebra wo join ne free mason no aboa no ye papapa ama ne dibra wodie sa santema wura no emfa slopi atimi abaso firi se eboa no ema wotimeto ne nsa ema no so wo mo ha anibie eso eno ntine nkasa emu no wokiremu a na ndesrede ba ko a wode ato free mason fo no a anase ekuo na wo join no anim ni se no wo mo nkoso a entreto makwaban mu na free mason no yemie ne bebre se space so hu na region biampo nka wontimi enya bi eno ebetimi aboa ana mfaso pudu a ewo so no nso no Ghana man mu ne nyina no wo nsa atimi aka wotiremu a wo hwani mu se eye free mason na wakwa join no esanse wonya no ho ne nti na ni so ade hu ne se ebekọ so ana atimi aboa efiri se eyade a anase eyeku a se wo join a promote asomdwe emma peace ene nkabo mu eba sada nso ana eboa wo mo a enibie eno nti wo bra wode nsamo atudwa ewo se agimai prempe the second eye hall ewo kumase no ana wode atudwa na wo kiremu wo bra na efite bra wotumfo wo ko join ni free mason na one more action and munyam eye asante hines remarkable 25 years journey in freemason ana sajumede we nyina no wode tudwa na wo kirem se freemason de se wakase wono no ho ana wodi ntrofiri se aboa ama sumdue atimi aba aboa ama woto ne sa wo mo a enibie no so wo mo nsa atimi eka ne mo a na mo behwe Facebook no so a efe pa Kwadwo we said the yewura we see ehye free mason for atade no a efe eni da ho efe na wo hwe book na ekita no no omo recite ana ubu samen me join ni dia na so obi abie ni dim and I had said eja Roman for akwa so na here to him Roman Methodist for no you biem say obi ahwemu na ye tonwom oja Pentecost we kire o say ana Pentecost ye nibi some de ane nsembo ye nibi enka ye obi anka meka ka ho Kwadwo say efe entale na hihya wono na nyasem kuma ho unyo mo de hye pa unya bi nhye dabi so da ho ma sentina panisi enkurama ene enkrama momuni agro no wonka ho a wontime nkoho ena efa wohwe awrade na ya to so fine efata no pa oh yes efe so de wa bo ni bo tai woni minimu na ade das na de gunu kom no kura na nyasem kom kofitela se nche bia obewuram obegine membership card ne se be ya obenya akwanya wuram so ni asem no Kwadwo dim se me yini ba na me ka se obi ye free mason a wo ye mason ni a wo bon pass won kosi dan a wanyi ska o me kura sa na me madwene ye me o senam nim se bi o mu nya ka pre free se adwuma akwaya a wonyi sika bi ade free mason na what me kura fa abusuya sa wo mo de ne ntesa efe sikafo wo mo nsem wo biekuo that's right abrempon ne atitire ukuro Kwadwo wu nya wo bedoen ne o se ho ne de me hwe me ho a me nduru ho kura no kumba bia mpanifo edure de ho de okon david be kesa me hwe mu a minim obia de mni no ayo yewura opem so se bebre na afira mo ne ba yo asa dodo na afira mo ne ba yo okon yes Ghana for no leader o ha na so dodo na afira mo ne ba yo nti we na kuo ne de eson amano ne fo nyina wo mu a kire se nye ku ketu akura na Kwadwo de ebo wo masre no eye apron ana no ne de minim se eyo mo franka de a se efe pa oh yes efe we enye apron me o se ese do mu esi we no ye describe ama wo mu a e wo radio no so wo mu hu no ba ko na o wo tumfo achi no wo se senior man pa
I was a senior man. Was a senior man. And I could don't say said o musi de ade na bo o masere no. We are say abeka say ayina ay edwomfo man gisika ndi she no. Apron. Me sure say ku ni hye no. Efe sa na mo ye no. Efe. Kwadwo ye mo ansam opem so. Me bo bonsam opem so. Bonsam. Oh, F. Woni se me mpa abone se nka obewura mu na diska ba fi. Minya me join. Because when you say wura mu say kaw sinaba mamon Belinda. Oh my ye. Ene abusunyakuro no ne ye nuanu ma wo do me ne de. Oh my ye. Yato adi. My ye. Ofitela say my ye. Ga kwama ne da. Mo won pai na mitimi wura mu amehwe mu. Sa o. Na say ya na me ya ne ye nyina be bra bom. Oh, F. Ay, e man so mo. Oh, we bi wo mu. E ma wo mu. We ni mu ni ye empanifo na ade hia wo no mo manhia wo no no. E kokota akire bi. Okay. E go mo ni mu nyam na o ma ho fa nyina akota empanifo achi. Efisi we asante hene na ye hia na ni mu nyam no. That's right. Ntumi ntena fie ehwe kasemfoni so. E so mankasa de o mo ni mu nyam kota achi. Yeah. E na hu so mu nyina atwa hia bi. Oh, F. Utimi se mema wo krom ha. Oh, okon mema wo mu. You see adefo wo krom ha o. Oh, yes. Na nso meti mini di nzo o mate o. Ebia na omunya nti usu no. Wa mate. Sa. Oh. Efa hin fa na mo nti okon. Oh, o se krom ha no. You see here be before nya Ghana fo ankasa. Ye wo kasa bi se asempapa nkwa akiri. So hu. Enti se asempapa nkwa akiri na se ye ka papa na se mo nti a. Esikafo ye bedi nsem hunu akire mkrom ha se ya. Na de bia mati. Atwazie. Oh, F. Na mumie ntie wa bra na wopem so wo kasa wo kire se 25 years nie. Wo mu no ho da so wo join Freemason no. Mumie ntie kakra. On my part, I am committed to make the contribution of Freemasonry useful to our nation Ghana and fellow Ghanaians, and at the same time promote peace among our nation and this side of the world. 25 years ago, I was initiated into Freemasonry. There's no doubt that in joining a society or club, one cannot help but wonder what benefits and restrictions await one. In the case of Freemasonry, you are left to worryingly wonder more without knowing exactly what you're going to face, and with no one ready to tell you what you want to know. Whatever doubts or reservations might have crossed my mind, all I can say after the 25 years period is that I have no regrets on being a Freemason, experiencing what it involves, and in fact what it means to be called a Freemason. Looking forward to the future, I have two hopes. First, that the Grand Lodge will grow in stature in the coming years with dedicated brethren united in brotherly love, providing relief to the needy and acting truthfully at all times. Second, it is my hope that the Grand Lodge would intensify efforts to reach beyond the present familiar areas of influence and reach out to as many regions yet untouched by our activities. Once again, I welcome all. Let us enjoy the rest of the festivities. I wish all a safe return to your various countries and abode. I greet you all well. Thank you. Enti ebusuani we no eye krobia wurefre asante kotoko hene watikre wure na brewure eye na so enti aso wo hene aye hene ni mumprenuo asante mewura wotumfo wo se tutu abebiew ana ebusua wokasa aye no na efe Kwadwo okon me pese me ka kire ye wura se na this adesredie mu a me wabrofudin me weighing card okay mesre no a omo permanent omu a ebia daachi bia no ebia Freemason for be kra match ombe hia defenders ne strikers mesre no a minimbobo odo ma fa me manko bobi o na ene bo ma fo de ma wo ma mi firi ho ba no ma be no nsi abopremu ato eno so be boa o scientists apa ha de Kwadwo se ya rete de amobare twa ho woni apaka mo meni se apakan se ono de ototo se company fo ma na kwanya na nkonko wuram na Kwadwo we no gisa okoto zran san na wuram o sense se wo ho na Kwadwo wa join ni bi dana there be o say ekuo no medimania de akire kakra yes na wo chiri kwoko a wodi ni ma oh dabi koko bi wo wa wondi na so no hwese de ekọ na eba wo kan fo ma foforo a o mani je ho wo chiri ntakra wo so we pete enwa okon nchihye wo ho nti so o hwe na so ogene hudi no betumi aboni din dia na apaka wo nya wo ba join oh mpenfo na ma yehu sen yeku boni that's right you know akwenya ba why not akwenya na no ane wutie show interest na me wiam de wakokuma se utie
His Royal Majesty Osia Buano. That's right. He promote to peace. That's I right. didn't promote to peace in so the Obi adwani Obi one empire some je. Emeku okura boy kan so dem cry join it. Na we promote to peace. E be join it. Mo enti kojo sam Kofitela o nso nya be join on. Mo fa mo dimra. One person join be afa dimra. Yeah list no wa. I mean ye coast. Na aya bisa Roman. Me ti ono we bia. Sa owo mu dada. Kofi. Me brother me ma sign di won dada. Sa. Yeah, before answer na menya 30 ne de na me wo mu dada. Sa. Yeah. Me nya kra o chena kra metimi. Ani eyi o Mario office wa kra. Sa omo office wa kra. Omo office wa kra. De bia na mpwem ho. Sa. Na ya me wish say me join it. Enti wunya how many years na be join here? Oh, me say next year kra mpo me nya akwanya no kra me join. Abadu sem kroni. Ah no. Okonwa mo wo mu no say ye hu abodwese bia wo msa o. Uko ma ba wure o. Me ndie me nse da msa je say be dey kra o be wure kra. Sika wom fine. Wure ma be yie. Say you say only Kwadwo Sammy say mo nwi full chicken da wure mo am be full goat. Okopa. Goat keke. Kio kra na ebere. Na ntwe na mo kofa ba fie me yare. Say mo da mo de mo de kogu adwuma. Oh, okona ade. Oh, I see. Na mo de ba yanya biare. So me say apakan betena si. Endras has fogu manimas wo krum hawo. Enka has asem wa. My catch mo say. Hey, you ready Nyankopon. You see, my catch mo say. Hey, Kofitela. My catch mo say. Modi be waste time ahwe blaster ya da so mu enya samwaja mo blasters no na die ya ene blaster na ye wo no ene kotoko ya we ene has ya we modi be ha mo ho akohwe sa matches no nka mo mfe ntopo na mo nu ani mo ni ha na mo ada mo se mo nya oh DLFM Endra me wura ko pa na me subscription no a spy na me bo modern say me renew ye say me na wo say has e be hye e mama ko mato me ko se sika na kwa enra me ya o mani bri o enra bo be 230 no na me ho say opele yani opele opele hit my nene wo hantu say I confirm akrama sa wa body right news say opele u be there ha was say match ni ntia enu achi ya offense to gba fede apakai so edi achiri adaya blaster match ni jam say na munyi pro na ofie wo behwe kotoko mu be so akoda ampedi ampa wo yiwa ya bolo le fe ka behwe kotoko ne ya je ensem kura beji mun sam ba apakai wa ban before be wura mo sports ma me musa you say like against our resign I how adentia once Saturday no semi final no under 17 wafu zombi no na ye nyina ye hwe nim se pe morning ba team na da na dini de nke ye betumi awini na mo ne ko wi achi na Burkina Faso a share 2 goals so after the match no call ne post match interview no and okoka was a adwuma no kro no ka champion for say enko o wini qualify ko AFCON proper and crank or be resign inti any team na nya qualify kra the ordinary adwuma na to wa resign inti no like instant emu hwa na GFN so this statement by say na asem na wa kan o ma gia tum inti o say o resign there o ma gia tum inti third and fourth no mo senior assistant na enkobo na lies o wa asem bi kan o asem kan wa resign na chiri na o won sem kan ti ya twen say bi o be organize press conference bi nanka wakika ba ne etititi ne sempen fo bi the players bi hihye ne kom ono ne players o pen fo amane kwan eno pen fo na on sempen fo na dodo na wo teams men ka se dodo na almost all of them wo teams inti omo players no na according to nhwehwemu ansentro for ya omo de hihye ne kom inti odi amemere fina na ye adwuma no apakan wonim somewhere 2005 many like Kingston yatna the same compound pen ewo Bachona Greater Estate odate lamte school bi kura ben ho I think say glow lamp yes mi oyobia enye the fact say many natina the same compound pen intina me pen asem hwe ne tactical discipline no the blasters hwe ne seriousness and the commitment ena de wasa ye kakra mimi hu no social media no so na 3 days but my here ni until someone confirm me hwe woni meme ne no asanka obetie mafutuo dia
anka press conference o di and enko nyai nanka wan kana no ntum free say de why na kura no ama na respect aye too much because akira so wanya dufuro pe we akira say Ghana for mpanimfo ne the so called football people no fair ni wo mani so yenti krom ha na obi di akwa World Cup akodi ntwo abo wo my Ghana ka still awasa betena so biem. Are you getting the point? Yeah. Apart from ono ye wo mpanimfo pia wo mo anim say dibre na wo mo die no wo mo fail woefully but wo mo resign ye greedy but like Kensa na kire say ampa obu no ho menina ananko betie pa de apakan won ne kasa ka kire say ne wo fa say press conference no say wo yes ka buso a o me emfa nkwa kira konkonte bi aben na yenkope bi won twa press because wo kana no tumu a ne respect no kra be too much e be more Okon ni say woni me say o kasa so a anka de ba ka be bo ne say bi a secret bi wo ho secret bi eni ho secret e wo ho ane say krom ha no mo empanifo ntete condition mu na wo mo yes selection de she coaches ne kon okay wonim dada aname bo apaka wonim he is aware enti mo onkasa mesre no mo onkasa because o kasa obe open doors ama social media. Okay. Mo onkasa because the way e ni monyam kase Ghana ha nipa dodo san nipa tuntum ben dodo san ana wo bedi nkugo beka se nkugo ni nti ma resign ne. Ono wo penisi kadi what ma say? Nyamisha like Kensen me po amehwe no. DL News. Right, abusia yensa mo bibiala ha mo bibia kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafiri so ene dwada area from to break kase bo so mreredo sa gudie mun sama woso ayaboabo no abusia yede beda na huni ekọ ene nieba ewa gudie mun sampi na eguyan pro so a yede ba Ghana gudie mun sam and of course bibrem ne microphone close so there latest any exclusives ni nyina no ya boabo no abusia yede eba beda me amede nsam na ba na dia meje so no eya yesu ano de share apakan gh the blessed king tentam so ano mention some na sem fama dia mention sem famfi amputi football na okopiem awo ma ya fa ni Egypta eho ena amputi AFCON 2024 no eguso ekoso na Ghana national amputi team no endra ana dano adano omo de semi final game no edi bwani na ye chioma ya fa na Algeria amputi team no ebo me kapole miensa o mantuma nte enam so ema ya kwakopiem awo final ende no ya sanso a qualify edi akọ 2026 amputi World Cup ebe koso e Panama na Ghana national amputi team no o makopie mu final o ni Morocco na ebo enne na sa final game no eba so si yetumi wini dia na amputi AFCON 2024 no Ghana yetumi age ede sie na so a ye de won sam edemam under 17 wafu zombie championship no so e koso e Ghana na dano memre da na semi final game no Ghana any Burkina Faso ede hye so game no kwa wie no na Burkina achi abo ya kapole mi no ema yetumi atimu ba kontimi no ka say AFCON under 17 no yentumi an qualify am fan kobia aya yo sem na se ne ye ka no after the game na Laye Kingston ede tuja say as a head coach of the Black Starlet no wetumi a resign ontumi antwane dwumadi yesu biema yere won sam ede atoanim yenremo ewo emane league no na otwen result epiepie no yemfanto anim dia match day 18 last round of games no na ekoso na wo northern zone say na ekokoye prison ladies anshebi sanso na northern ladies anshebi Kumasi Sports Academy 1 ampem da kwa 0 Tamale ana super ladies 1 Pepia ladies 1 Dreams ladies 1 Supreme ladies 0 ana Fosu Royal ladies 2 Ashtown ladies 1 menoka say urem our northern zone 1 ampem da kwa ladies ana omatumi age edi esiom na so southern zone so police ladies 0 belly ladies 1 ana Jonina 1 army ladies 0 soccer intellectuals 2 ladies strikers 0 sea lions 1 Esiam Socrates 2 ana faith ladies 0
Hazakes ladies 3 menoka say Hazakes ladies nso no omaji Saudi zone e de asi omnanso a champion of the champions no ebetumi abaso between Ampem Dakwa ene Hazakes ladies e won some e de to wenim uram our division 1 league no na otwe match day 23 result no ana 28 result no say ene koye wo zone 1A no wa power 1 wa sunta 1 Steelers 3 Northern Cities 1 Victory Club Warriors 3 Tamale Cities 2 and Mana 2 Techima Heroes 3 Uremu zone 1B na Balfour Soccer Academy 2 Brekum Cities 3 Techima Liberty Youth 1 Young Apostles 0 WB United 9 BA United 1 Mighty Royals 0 11 Wonders 1 Uremu zone 2 na Young Red Bulls 1 Mysterious Dras 4 Rose Park 1 Soccer Intellectual 0 Venomous Vipers 0 Basekewoli Stars 2 Rose Park Academy 2 New Edubiase 3 Seshi All Stars 3 Enzima Kotoko 1 Swedro All Blacks 2 Future Stars 0 King Pfizer 1 Elimination 0 and a second 2 Sky FC 1 Uram our zone 3 na Susubribi 0 Koforia Sempefi 1 Golden Kicks 2 Nania FC 1 Oko United 2 Still Believe 1 Ankiti United 0 Howe United 1 Kings Palace FC 0 Kotoku Royals 0 Home Stars 3 Accra Athletics 2 Atan Divisa Eshe Bako Emma Vision Entumiante and Akachi All Stars Etnafie Emma na God Ekobo Mekaminoa or Mentumi Anti Wene Air result epiepie our division 3 no uram our Ghana Premier League na match day 31 no say ene kokoye dano memory dano Ediana Stars 1 Nations FC 0 Accra Lions 3 Bechem United 0 Kara United 2 in Swateman 1 Dano Kwaksia dano say ene koye wo Kumasi Babaya Sports Stadium no Kumasi Asante Kotoko echi Accra Hatofuk ebo mekamienwa o mantumante Steven Dese Mukwara ene she 2 goals ni nyina edema Asante Kotoko Great Olympics 3 Bekum Chelsea 2 Gold Stars 2 Drinsasi 1 and Bofa Kwatano 0 Mediama 2 and Bobo Kwefren Real Tamale United 1 Legon Cities 0 Heart of Lions 2 Samates 0 League table no saying that here Samates Edikan 55 points Ediana Stars etos mieno omo 49 Mediama tos miensa almost 49 Kumasi Asante Kotoko at the 9th position omo 43 and our share Heart of Foka ube huomo 15 position almost 38 points. Great Olympics 16 almost relegation 36 17 but for 33 points and RTU Kwadwo almost 18 for almost 31 points. You don't some at the atuenim top scorers no in the Steven Amankuna Bobo Kwefren Brekum Chelsea 15 goals and Steven Desemukwa was Asante Kotoko was 14 goals. You don't some at the Young money to our microphone close to there Yansha say Mfanfi Africa CAF Champions the final no so second leg no Elali Etrafie Eche Esperance Ebo Mekaba Komentumanti aggregate no Ekwaya 1-0 in favor of Tima Yefren Elali Menoka say Elali and Omaji CAF Champions League no Edi Esi Omnans we any omo 12 title Omaji ayedon some edemon England FA Cup no Eko so Man City Eshe Bako Emma Manchester United Eshe Mieno Menoka say Manchester United Aji England FA Cup no Edi Esi Omnans so ayomo 13th trophy Abua Momo qualify Akobo Europa League yedon some edema Germany DFB Cup final no eba so Kaiserslautern Etnafie Emma Bayer 04 Leverkusen Ekosho Mekaba kwa Omentmanti DFB Cup no so Bayer 04 Leverkusen aji edi esi omnanso a ende omonso aji double omaji league wa Germany asaji DFB Cup na yede wonsam edema Coupe de France France so no Paris Saint-Germain Eshe Lyon 2-1 enti Pierre so aji edi esi omnanso e wonsam no UEFA Women's Champions League Barcelona mano Eche Lyon man ebo mekami no a omentmanti enti man Champions League no Barcelona mano energy edi esi omnanso so ebusi anyina we so na gudio mensema ya bobo no edi be down no yem fancy me amede nsem na ba dia meje so no ya yesu ano de share Ocran GH the Blazer King. Over to you Okogyeabour. Medase me won fancy Ocran me wi a muni machi meseso amamopa na ewa Francis ana wase wetie kase bono pa ewa ye da se papa yenso ye do too much ana eye Rebecca Biante wase wetie ne life so hum ye tia so hum fo nyina ana Georgina Ado Georgina wonso ye da se na Georgina so asechire okuani enti okuani Ado ye da se nyame wonhira wonso biem ana Boachi Kwasi wase ene eye na nadoma hene ne birthday
enti happy birthday confirm professor Ajiman Bedu yada se enti abusuanka se boni yede besi na we no just edin we se munim no amomo na mane mfa emayen mon kan kire se ne ID cards aba be piem wo ye nchen wo DLFM ha edin wo ID card no so Boache Isaac Ghana card wo ha ne passport wo ha ana ne voters ID card nso wo ha Boache Isaac ana Emmanuel Listowo Bafo eno so edin no eno no ne Ghana card ene ne NHIS insurance wo hu ne national health insurance enso ne card ewa ha ana Desmond King wano nso ne Ghana card ababedi ha menim ba bi omkofa ye yira ye abedi fie ha ntimo ma mama ne se wono ma emra DLFM ye fie ha ye ne Wisconsin International University College no ana opposite ewa North Legon Agboba Junction eno ntimo nim san krofo no a Boache Isaac Emmanuel Listowo Bafo ana Desmond Ken enipa miensa wonom ID cards ababedi hanom nti se hia wo de a wo mmra se ehia wo nso de a wo ntopona na wo emura mpesie na wo eni champion ko fitela de ko Facebook no so akenkanfo mienu edia mejeso gangster card ya mitenkura woko Okogyeabour Ocran mene osofopani a wa hwe ase fom se tem Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada bu ase awia yi ama munyira mo eniti a ogye oboja DL News.